Кустага гимназия тиесигеті. Быйылгы верақ жылы беги коллективка сүрдә құратытық сағаланна. Ол күрдік барыбыт бағасын ауытты olan 2 тәстәқ раз жебіт үліға кейтті. Гимназия жетін еку цемент әрелді пәт қылғыз беремейгер тұта келеді. Сағығар осқолон сайдар үнермен қығын ген улахан сұрық сүйәрілі бет. Ол аты бұ же біліге сыддықы атталығы кейінен болы. Саң гимназиялар үйерінерге үлелігі қымсырға бары условия барда бар. Бүгін әйгетіне саңыз қоқсыз әдер корреспонденер ұларалар. Ол инженер гимназия бұт әлге арылы бұт ұлы Степан Кузьмич Макаровқа аналлағы директорынан Альбина Романова бұтсияға. Гимназия территориятын bir кәрі көстүйтінен Степан Кузьмич Макаровқа аналлағы сквер болар. Биги гимназия кене атын кен тұтты сүгер. Степан Кузьмич ағдойды ұлу сәритен күттілаға. Саха Марисионан аттамыт бойын учутал. Кен 1917 сыллаққа атырджа қайын 5 күнігер чорапчылуғын сылын елеге түрәуді. Он сағагар сылын скотер үйеріне келбеді. Антон чорапчыға колхозы чатын скотер үйерінен баран 1934 сыллаққа саңа лыбыт чорапчытаға педагогическе училище үйеріне келбеді. Салғы идетінен әмәкәңі оны тақтаға ұчыталауыда. 1942 сылғы 5 айгар селиген арылыуда. Иркутский область Мальта станциятыр младший командирсіздер кустыргар келіп өремеді. Салғы ефрейтер болан арға фронға ұтарылыуда. 1934 сыл күлін тұтар әтті күніге селия сылжан аттығыр мені бұтархай түрен ұйраханлық бағыр бұда. Госпитальга 2 атаған ампутацияланан баттыққа таянан 1934 сыллаққа дойдутун бұлбуда. Степан Кузьмич ұйрахан бағырыллағын ақсыбаққа, дұробы жон кәккетер сылжар үнер көліне идиге өретиге сыратын ұрбуда. История предметигер үгіз ақсаннақ үтчаттары ұғылбуда. Чорапчы педагогическе училищетін чорапчытағы осколатын историяларын чинчебет, оскол музейін дәребет. Улучулақ учуталынан білдер. 1965 сыллаққа Степан Кузьмич Макаровқа РСФСР осколаларын үтөлақ учуталы үрдік атын әрілдегі. Анты гимназия тергенегер Степан Кузьмич Макаров сырдық мәсүйен үйететен бұ маннық жоғынақ памятник торырлыуда. Сайын кене тұлы себекке челгие оғаймақ сыняны алтығы. Күнінен бейгі босқолығы тегер керін тұрабыз. Көріргі күдік керәті күтті вақты бар. Бұл мантын әхеге кемеға кәліппеккеден кеме қантан бұларғытыны етағылыққыды үзім. Керәті күтті осқолығы дебейін көрін ағығын. Бір аспера әт астыра ден латинскайттан терістер нейік звездамден болар. Ол әбітер ұларғаттарының өлән сырдыққа ұрасқа тардығы. Гимназия гардеробын ұратытынан қасбетте оға скаптарының мұттары болар. Қолыбыр бұл мен скауым сүйсонесіне өтті. Манна физкультуран таңағын бән малғын қалырын қытты. Күліс бүтін бәйім жүттігін. Керәді күтті сәргілі бар. Бұл анна бүйге таңақының сапыдың көндірілін ағын. Мен гимназия директора Юрий Павлович Басилевская күтті интервьюге кейдәрі тұрауын. Гимназия үйеріне әчісті болан тұран мейгін интерьер кетер, онна долгутар вопрос әлбәқ. Юрий Павлович білгені кетәйін олыры, онын кейдеяғын. Юрий Павлович үтекінен, бұйылғы үйерақ жылы ұрқылардан тоғырылдылағы. Бұйылғы үйерақ жылы ұратыта ден ұттын самый ұлақан үйеребет ден бейге саңа объекттер хиддеуд хүйтбе бір ғыл тоқары күппет ғылас ұрыттық ұлақан тасын здание бітгер. Бейге бұл саңа оскула хидбет бітінен хүдді қалбақ бейттен учредитель біттіғаны бұл общественность тағаны саңа үйлелері, аңа сүйрәнлері кетер. Оннаттан бейге бұйылғы үйерақ жылығар сылбы тұрып бұд. Әлбәқ саңа сколаға саңалы екүшке дүмшілі әқтік, тағырлы әқтік үйілдіке
белемненебит. Гимназия материальная базатын тупсарага тог буланнар баллары. Это бу хавсага жага килен барамыт биги өссө бастан туран бу бүгүнүдүн куттук растык саңатык тутар тутуктакпыт. Оны теңе өссө келгетен өссө тупсаран дебит оңрукпуттен эринебин. Ол куттуктан истендилер битен тематические стендилери, тематические рекреациялары саңартыакпыт. Оны теңе быйыл бие успур музей кылга билдирилген эти юбилей бүтүн көрсө били рекреациялар тан мунду быстыбыт. Онтуотун ситенен билехпит. Гимназияга быйыл тог улаган тәрәһеннәр болары тураллары. Быйылгы үрәхә тәрәһеннәр бит бие элбак буллары улу. Улусна тәрәһеннәр обычно хага объектка оскула килдәгәне үтәгән бахтурачылар. Ол жогы доктор билен биги уже бу аспитальга бес улусна тәрәһеннәрдән астут. Бу неделяга эми улусна мероприятие булар турар. Онтеңе республиканский тәрәһеннәр эми буланды ол куттук Малая академия наук биги региональный динне булбутунан тәрәһеннәр улусна тәһамнак республиканский тәһамнак булган әлбәттер. Ол куттуктан бүген бу биехе дебит знание сила научно-практической конференции булды. Келерге улусный шаг в будущее научно-практической конференции булуга ди базалыклар саңа жыл саңана эветер сахары биги буланды бит Малая академия наук региональный динне булып бутунан манна оскуллары залище учрежденияларын мындан мана улахан семинар булуктак. Юрий Павлович Кепсәнең ен улахан мактау. Аяга улахан ситихиләре багаралы. Биһиге бидин гимназия бит кыргыттары өйрәтер технология клаһагар кирен торавыт. Манна кыз ага ия хахайка боларга бастыгы уроктары ылар. Каз бирди кыз ага хатан астырга иснәргә өйрәнәктә. Оныга бу класска сәптәх малптох барда бар. Кабинет тохмаллагын биһига билиһендәргә очталбыт Павлова Клара Мироновна. Биһиге быйыл бу саңа үшөй байы школа киремит биһига 10 истенен басына балахтәдиләр, гладильный доска, ол курдук үтүк балахтәдиләр. Асастыр охтакпот, онна асасты бит, машинкалар бутыгар бу тигебит, наха шөйдүк, хорох оголар тигәргә өйрәнәләр. Оголар быйылгы сылга тог баланнактары. Быйылгы сылга биһиге эңен раз конкурстарга кыттар буланнакпыт, ол курдук бәютер манна улуспуты радостен нахашөй ого сайдар кине бар, ол онна кыттыакпыт, уругуй конкурстары кыттыакпыт, сүрдә халбах оголордакпун таланнактар, ол же курдук асастылар, крестигинен тигәлләр, баяллар, онна эңен раз панноларын орохпут, быйылгы сылга буламыд улахан әлбәх. Гимназист боллахана бу класска өйрәнәгән, ол һин бәйбит кәкәбтер күтәбит. Каспираникая библиотека бут он неделяга сыһыннах стендалары тахарар. Колобура билеген Степан Кузьмич Макаров выпускниктар онна гимназия бут туһунан буклеттар стендалара ыянан тураллар. Библиотекар Туяра Николаевна Харлампиева биһига үләдин туһунан кәпсиягә. Бүтүгүнен биһиги гимназия бут аһаллыгыттан школа библиотеката үлелир. Ан бастан библиотекарынан старший учутал, учтала Розан Кентьевна Попова, кинемин клахым салаячта үлеләбите. Кинетерни бир скаптан сагалан билеген биһиги библиотека фондата Шүтбе 592 экземпляр киниге пособие брошюра болла. Онтон үгіз фонда үгіз өттүтін учебниктер алалар.
15 тыгынча учебник тахпыт. Он таханан бихаха бар художественная литература, справочная литература. Он бу край үйрәтер литература ден маннык туспане турар. Читальный зал лахпыт. Онна книгохранилище бар. Онтон библиотекавтыр арас массовый жаһаллар ытылалар. Ол курдук библиотечный уроктардан сагалан, суриятчылар иктары көрсүһүлөр, выставкалар, онюлар болалар, книга презентациялара, эти курдук арас жаһаллар ытылалар. Онтон мен сүрүн үлебин информационный компьютерный технологияны школа библиотека тыгар септяхтык туханан огону агыга уюден теманын үлебин сүрүнүбүн ол курдук 2-6 сылтан тумускыга браегынан саха сарыннара онна куярден подпроекттер оңолуптара. Бу подпроекттер бут оттон бихиге тухпар бу гимназия үлетин катары теңге сибәстяхтык үлелән манна бу огону агыга уяһын ден сүрүнсела онук болар. Онуттан традиция болла сылнайы школа библиотекатын неделете ытылдар, онна саха английская кафедра неделете эми ытылдар. Бу олунюга төрөбүт толону сүрүк бичик күнүгөр аналлах неделе болар. Он таханан биһиги оғлар бұд кытталлар улустағы жекерген ағытыгар. Ол курдук сылынай бәхес кластер кытыннара бұд. Манна төрөппиттері кытары, онна класс салаячыларыңтары симнәк үлебітінен оғлар бұд үрдәш үдік кытталлар. Қолыбыра бұлырын бәхес А кластер Афанасий Михайлович Аммосов күндүн маңан орохолан төрөбіт оға доқсын ден олон қотын нахашугай мультфильм оғыраннар бары манна класс партакыттан сахатылын учтала Сардана Николаевна Гоголева барытын бу олонкона ақтаран онтон учталлара Любовь Егоровна Прокопьева каспигди персонажтарын батын оңоттыран оғылар бәлері устаннар Васильев Женедин Уолын хашуды бәді батын компоновкалан видеоға устан барытын шө бәдік туғын мультфильм орандар бұл үлелері дальше туққа кытты бұта. Сельская ярмаркаға жүркеққа кытты бұта. Ити күрдік арас жағалға бартығыр бұл гимназия олаңғытар тәңге школа библиотеката туқпар жағалға бартығыр кыттар. Онын оғылар әтеқпін бағарабын әйеқа кем ағар әлбәғі билер, онтон билиләқ кихи сайдылақ болар, онтон сайдылақ кихи кескилләқ болар. Туяра Николаевна капсәнен ехен мақтанабыд. Саңа гимназиумдың сөйлері бәләқ мүстірі кепілер. Мүстірі білдерін күрдік үрағы, маңлы, керені күттісі бәстәқ. Хасына үптілер, үптілі стасылдар, әйтті қуақылдар. Егені бәрістік. Иккісі тәскі тақсар кәрілес көріргіт күрдік олыс кірісі бай. Ама бандық үшігеге кел көнтік тұттан қамыз олай. Иккісі тәсті түйіге улахан серкіліләқ бід. Манна көнлерінен көрінен ағабыд. Бу керилес люстравата сыртыгыттан қартыстаға түйерге олыс табығыстақ. Күннен күнді көрәшілер білеген бейге IT-технология кабинеттер кирен тұрабыд. Робототехника күржоға 2-10 сыла қаралы бұда. Онтан лата оғылар қасылайы арас күрәқтерге күттінің Робототехника күржоғын информатика чытай Игорь Васильевич Сивсов салайар. Игорь Васильевич оғыларын сихилерден білінер. Докургу үлелі тұқа стивит тәхін бар, сылматы ұлғандары таққа ден 2-10 сыллаққа Всероссийский робототехнический фестиваль Роботфест 2-10 вот тут я бару, мы видим на андроидный робот категории, это суши робот тогда баскими с тем буквы.
Москве месте где биха путевку Питера, Краснодарский край, она по городу смена ладу. Ну, чола, но ладу как-то. А то с бастыка кимнах тут либо она, ну, лана токсус класс, сола, все пассион как-то, он на аксес класс это идея вася. Питання не біології конструктор норм, но категория крахтахана ставка, но путевку именно Россия энгер работает техника, но техника на улор болтыру толха. Дальше он не какие потяну поданные инструменты, но как-то не мяну да системе улхан российской крахтахана, не мяну улор поставка. Потом силуя билами сидел колом работейского тупы, где чем без даха, нам дороги неровка и юж место. Ну на как-то им баси как-то, с класса вот, он на старости новое, мы так с класса вот. Как-то на юж место вот. Он то крово и хастагору крохта спит. Ну там была на холодную категорию шагающий робот деньга. Вот так крыла падит, ты без места убита. Края. Дядя на патрону. Потом былырыгы девиттен тухка. Ол крастыгылар тумтернен на специальный тух именно винула тухкан битер. Всемирный чемпионат Соединенных Штатов Америки, штат Кентукки, именно Бекс, мирового такого крахтыгылар, Америки чемпионата. Но и участие, но Россия уже на крахте амбассадор на Бахай Кентукки, там видимо комиссионер. Он бериска сөрнәчтә Лоскин Коля буҗарка репутаратта, Коля җыргын туган кырса. Мен бу робототехника курулуга аксыз класстан 3-нчы сылтан жавын маңнайга күрәгән Чурапшо бут Менделеев күрәгә. Та хонна үһүс месте булды. Ол каналлана то хасикда ана павран кайпит то энгердинан ана павран кайпит онна кегелеринен күрәккә то бастапыт мен онна минкта тәңгә бермит Артемий Максим. Артемий тәңгә бернән Артемий Максим җанлы. Он ол каналлана научно-практическая конференцияларга тудым бу онус классикна дике. Научно-практическая конференция тудым на хас тарбар үз место булдым, то робот хом систем докладна. Бу онус класс күн нужно мен кага шаг будущего то улучшайга 2 место булдым то темна. Это автоматизированный дверной замок дистанционным управлением. Она окончена региональный кто-то он не весь полтон, окончена окончен республиканский год, кто он не весь место том окончена то Казани на бутера. Полна улана то США барахтах поломы татан беремет типа кого барам Казани. США улана то векстин американский роботларның көрсөтүп. Он бериска сөрнәчтә Юрофамен бүтән Россиядагы тамында күрәккә көттүнең бута. На бастык күрәктән ханны. Мен булган сугынай ютублар Москвага болар Равтофест күрәккә көттүтем. Онна проектор конкурстарга көттүтем. Онна Биолана Артемьев Максимны автономная теплисянан көтөп эти улана Arduino Uno ден C++ программный языктах микроконтрольнернан көтөп. Онна кине теплисовет 4 датчиктарда хата датчик влажности, датчик температуры, онна датчик влажности земли бар это. Олонан кини улана бәта утун кутар көгенә ва бәта автономный үлелеген. Это. Ата билген булагына беге бу
дальше Ардуинонан жарктанын хебит бу билген Ардуино унанан мен булана светодиодный лампаларына үлели жол. Мына олны кудук бусылга НПКга кытары жол. Саң гимназиядагы оголорга анан лингафонна английский класс бар болла. Гимназиядагы барта 5 омук тылын учутала бар. Кинилерден билдестере Ирина Савишна Соловьева кабинетін туғынан кепсияға. Ирина Савишна гимназияға үлелерден қасыл бол. Мен 1995 сыллақтан гимназия ахыллығыттан бұйыл шөбе бері сылбын бұл саңа гимназияға үлелі хиджабын. Оптан беге бұл бұйыл саңа гимназия керемет ұрқы баға санабытты olan бары өрі көтіғіл үләқтік, үчіге байытық үлебетін сағалаты бұд. Онтан бастан гимназия үхіс корпустенге де ұрқы 8-й школа базатығыр үйерін әдебістергер ахылы бұта. Оны кабинет тейбет әті, бастан учебниктер бітеме тейбеттер әті. Онтан 96 ғылаққа манна бұл арға профилакторига ананан тұтылы бұд. Жеға гимназия болан күнін кәлбет бит, оннаттан онна сөббетші ғыл үлелен астақ бітті. Саңа класс ұрқыттан тоқырытылар. Биге эрге гимназия өтіреттен еме кабинеттердаға дебет. Кабинеттер бұд еметтен анығылы тоққа әпеттелер еті. Онтан бұл саңа аскола кабинета, конечно, тоқ технический үчөйдік оборудованный, манна лингофонный кабинет тұрорылан тұрар. Бұл английский подгруппадығар. Маннаттан бұл как это лаборатория курдук дих кахып. Бұл лабораторияға оғылар эбеттен кеге бәйлері самостоятельно индивидуально үлелилерге табығастақ тегені бұд. Онаттан бұл кабинетка бейха учебниктар бұд. Онаттан анығылы еті бәйбіт заказтан бұд кенегелер бұд бағылар. Оғылар эбеттен ке хазір каналларға көмелақтар. Онаттан самай тұқтыр бұттен бұл кабинетка бар бейха интерактивный доска, смарт доска. Бұл, конечно, анығы тоққа үйерек әдебілігер әппеттер материал ден әтебін. Онаттан кабинет самый чүгейден сырттық, ырас, онаттан оғылар үйерек әті кәлендер манна үйренелдер. Биге гимназия бір сүрген қоғына қиме кабинеті болар. Гимназиядығы қиме чүтолынан Татьяна Кавна Конешникова үлелер. Татьяна Кавна, қиме кабинеті туған қачылан тұрды. Биги кабинет бит толру хатчылылла биги була барансайга кирен турабыт көрөгү бигир условия барда бар бу крантын бирге турар манна биги хиппитен комостун суя бит бу көрөр курдук тураллар аны таханан шкафтар бит бу битежный шкафтар баллар иккен толру меврели тураллар реактивтар бит бяшыды манна реактивтар битен мен хатчынын турабыт бу лаборатория хигер бар опцияна оборудование хитмос парта шөбәте бүлелер. Ол хин толору качынан олар боламмыт үлелерге сүрдәк үчүгей условия. Кірегі көту беге гимназия тұғыр үйеріне условия бар. Кәлер сылға кәлем тұтарсын. Алтынне ағыз күнігер гимназия күні кең тәрәхін әқтік аста. Бу әлбәк көліні учталары выпускниктер түнпіт күн тұғынан Алена Болтанова репортажын көрің. Прекрасен наш союз. Манны катынан чырыпчытағы гимназия выпускниктерін, онна раз сыллар гөвлелі әбет.
Бири делахтар көсүйләрен 6 агыс күнүгөр тарыян ыйтта. Быйыл гимназия саңа жетигер ыйтыллыбыт күйтүлә хырчыйга рахтан жогастан барда сүйсәтте он выпускник. Онна учутал калян ахтылганнарын тахаттылар. Үйрәнмет үлеләбит каһаларын үләтен хамнаһын кытта белистеләр. Тәрәһен ыңырылак ылтыттар кийләрдән сагаланна. Ол курдук. Бүгүнгә гимназия урукку директордара Василий Васильевич Гуляев, Марьяна Алексеевна Манасытова, раз кәмнәргә үлеләбит учуталлар кийтиләр. Бу көнне гимназия бастысы булуптан сагалан, асты сылты битәрбит оголорга кия. Барда өйдә бир выпуск өйрәнәчләрен параттары сагаланна. Үйрәнмит каһалларга саңалый көрсүттән йөрү көтү, хатыскага түйү, истең яравылыгы, ким хайдак сылдарын сорахы, салтына ораты бу күндү болла. Класста уруккулуу мустубуттарын туһунан Антон Антонович Сергеевка рапорт бердиләр. Антон Антонович Салгы гимназия директора Юрий Павлович Пусецкийга үйрүләк тәрәһеңә коллектив белеммен туһунан билләрдә. Дорогие гимназисты, дорогие коллеги, дорогие наши выпускники, сбылась мечта всех выпускников. У нас сегодня новая гимназия, и мы счастливы принимать вас в стенах нового, светлого, просторного здания. Директор истин гаардатын кәнеттен гимназия республикатын президенті Валя Сидорова ағарды тылынан көптігіні ұлла. Салғы выпускниктар класс частаргар тарғастылар. Тәрәһен бир кәрәхсибилләх көстүйтінен араз кораттарга өйренә үләли сылжар гимназия выпускниктара онлайн ағардалары болла. Ол күрді. Хабарышсылғы өйренә сылжар Николай Толстоухов, Дмитрий Макаров, Москваға бар Надежда Барашкова, Анна Беляева, Андрей Дешковская. Новосибирскага өйренә сылжар Айсен Филиппов, Айсен Сипсев. Санкт-Петербурга өйренә Александра Попова, белге өйрәнбит оголорун, учуталларын истинник ағардалядылар. Кылыжыктар гимназия саңа жетин астына doğru көрдүләр. Өйрүләрен кистәбәтләр. Күбе 5 сыл тугары гимназия бүттүн коллективын барбыт ыра санаата туолан саңа көлөнә бары эрдәгелгә петтир, слас тупсагай тас жага өйрәнәр болбуттырдан жакчы даганы бары өйрәбит. Күнес 2 частан айылгы культура кийинигер ыйтыллыбыт. Жора түген античнай үйені санатан сертаки үнкүттен сағланна. Экранга гимназия историятын кәпсир, урукку хартыскалар көлінелер. Салғы дәрәңе мустубыт жан, он ақсыз үйяға үктенмебет. Бу үйе мүнует үнкүтін ақсыз бі класс ағылары толырдылар. 19 үйе түйімеға 11 класстар вальс үнкүлерінен сетерілінна. Хүрбәхес үйе ол кемпионердарын Жвейтис кастрами ырыларынан арыланна. Хүрбе берис үйе түйімеға танцующий робот ролик болгонтыны ылла. Бу барыта олус истиң доғырду сыһыңа бир тыынынан болан аста. Бүгүнгү күн тәһәш көйдүк асты. Бүгүнгү күн тахарылакты каһанырыр. Тоғыдаққа биһиги гимназиябыт бастың өрінәтчілері кәлбеттер, выпускниктара. Келенлер бәйлерін учталларыгар барға мақталларын терделдер. Тоннукта болуқтақ, тоғыдаққа биһи гимназиябыт учталлара республика бастың учталлары болалар. Биһи выпускниктар быт үшігі учталларга өйренмек боланлар сетихиләхтік. Биһиги республика быт, Российская Федерация быт бастың өйрәк тәрелтәлегер өйрәкқа кереллер. Бүгін оны биһиги бұға қолбан үттен көрді бит. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровска көді Гулхан бәдәң үйрәк тәрелтәлегер киренлер бихенлері өйрәне хәджаллар. Оны да ханан омық иддергер өйрәнер оғылар, ондан noloqсы бұт оғылары мев алдар. Әхеге тәуір сылларға гимназияға өйелер. Гимназияға 1999 сыллақтан 2000 сылгадылы история штауынан, оны 2000 сылтан 2000 сылгадылы директорынан үләбіт. Бұл саңа гимназия бюджеті тәуір шуға жебіді. Саңа гимназия бюджеті нәші еде, бұл женеттен бейу ұрахаң аңысты ұппыдыратта. Мен гимназияға директорды хиджамен, манна бұл гимназия тотуллу де мен сирин бахартар бұдым. Арыйон депутаттарыгар онна, арыйон депутаттары қатшы көренлер бұл гимназия проегон олды бұта. Онтан федеральный үй басқышты бітігер бұл гимназия бұт қаянда тотулды оқтақ ден. Федеральный программа келбіті, сейсмика ден онын гимназия тотулдан қалды. Bilgi öğrenme canlarının kıta karşılar her şey. Şöyle ve vallahi bir de bir iki klasta oldu hara atamanlık barı atnatın
сидденен өрнәбит олиһен кирсер жүгә бәүла ахтаханы ханы капситен уркунаханан шебәж. Школа düşüyor bağda. Ha, şüge bәгә daha şey gördüğü day daha şey bime hamul bağına bilse men verner. Daha şüge bu halıhan hasırdık barata pras. Narmandık hava kurduk tırara tawlar daha şey bolata. Takar bekita. Kida? Aha, min korka öğrenebim be. Юридический факультетке öğrenebim. Вот. Бүгүнкү күнгө впечатление кайдагай? Бүгүн өрүлэх күн бэхэ бу выпускниктарга, оголорга онна гимназия коллективигар. Наха шугай оскола тутулган кийде быйыл гимназия, корпус. Үйренманны үйренячилерге даганы, ушталарга даганы, үлехеттерге даганы наха шугай бу условия терелебит. Онтон көрөн бихе выпускниктар наха үйребит. Онна наха долгуябыт, онна наха кен туттабыт гимназиябытынан. Ben bu daha rahatsızlıktan kalın ona bu edde repet kasrugun kas выпуск edinin. Мен Кораттан келдим, Коракка олорбун элибин. Мен боллагана 60 выпуск болабыт. 2-нче бир сылакы гимназиямда беппет. Класс рукпут бихене боллагана Василий Васильевич Гуляев, билеген замминистра образования. Ону тех класс болан кебеппет. Бастакы тех класс эдебит. 12-го битердебит, беппет гимназияны. Онна билеген бары эме онон манан республикабыт арас мундуктаргар вели камны хылжабыт. Манан биһи берибит бүтәт, эфирга кырсы кадере.